Impamvu zitanu zituma abasore bashima kubana n'abakobwa bavyariye iwabo. Mbahaye ikaze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi twongeye kubazanira ikindi kiganiro kivuga ngo impamvu zitanu zishobora gutuma abasore bashobora gushima kubana n'abakobwa bamaze kubyarira iwabo. Ntarabandanya kubabwira izo mpamvu, reka ndabibutse gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel kugira ngo inkuru zose tuzo kwama dushiraho muzibone atakigoranye. Twongera tubibutsa gukanda ako kantu gasa n'inkengeri kugira ngo kazobafasha kubona video zose uko tuzokwama tuzishiraho kuri channel yacu ya Fofo the Boss, kugira ngo mubandanye mwiga byinshi canke mutahura byinshi. Uyu munsi nongeye kubategurira uburyo butanu gusa bushobora gutuma umusore ashima kubana n'umukobwa avyariye iwabo, inkumi akayisiga ngaho, umukobwa ataravyara akamusiga ngaho, agashima kwibanira na wa wundi amaze kubyara muhira. Ni impamvu izihe rero akenshi abasore bisunga kugira ngo bumve canke bashime kubana n'aba bakobwa bamaze kubyarira iwabo. Impamvu ya mbere iza mbere uzi ngo ni yahe? Impamvu ya mbere ni urukundo. Uyu mukobwa amaze kubyarira iwabo akenshi usanga afise urukundo nyakuri. Akenshi usanga ari umukobwa afise kumva neza yuko akeneye uwo bagize ntibabana. Ntabwo aba akiri muri ba bakobwa akenshi uzosanga bagifyinisha urukundo, ndetse no mu mitwe iwabo ibintu byo kurongorwa bitarajyamo ngo bajye kurushinga, ugasanga ahubwo ni umukobwa nyine yifuza ko yogira urugo rwiwe. Ubwa mbere araharubura, yamaze kubyarira iwabo. Hagiye umwana w'umukobwa amaze kubyarira iwabo, mu by'ukuri nta gaciro bifise pe. Umukobwa agira agaciro mu gihe yiga amashuri yiwe akayarangiza, hanyuma agashaka uwo bazobana, bakazobana mu mategeko azwi. Apana vya bindi byo kuvuga ngo yamuteye inda aca aramutwara, canke yamuteye inda aramwanka. Ndetse ibyo byo guterana amada birazana ingaruka mbi, kubera ko hari n'igihe bishika umusore akavuga ati si rwanje, kumbure bivanye n'ingene yasanze umukobwa. Hari n'abine naguze ukaza wumva ngo naciye aho abandi baciye, iti gute numenya kare rwanje. Uca usanga uno mwana w'umukobwa muri izo ngorane ahuye nazo bitumye yiga byinshi, bitumye yaguka mu mutwe, bitumye amenya neza yuko akwiye guhagararira ukuri kwiwe, canke akwiye kumenya ingene ashobora kwifata hanyuma mu gihe azoba akeneye yuko ashakisha uwo bashobora kugira kubana. Niyo mpamvu nababwiye nti uno mukobwa niyo umutumbereye akenshi usanga afise urukundo nyakuri. Akenshi usanga ari umukobwa amaze guca ubwenge. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu igira kabiri, uno mwana w'umukobwa ntapfa guhubuka. Uyu mukobwa ntapfa guhubuka. Niyo wamubwiye ko umukunda, niyo wamushatse yuko aza mu buzima bwawe, aragira amatohoza, akagira ikintu bita gushishoza neza, akaraba ko by'ukuri wewe niwe Imana yageneye. Hari ibigezo bageza akakwigaho neza kugira ngo ntahubuke. Hajya baca umugani mu Kirundi bati igiti ntigikora mu jisho kabiri, sibyo? Ubwa mbere aba yarahuye n'ikibazo cyo kubyarira iwabo. Ubugira kabiri wiyumviriye kumukunda, abanza kwanza akakwiga neza ko ugiye kumukunda koko, canke ugiye kumufyinisha nk'uko uwa mbere yabikoze, canke ugiye kumwononera ubuzima nk'uko uwa mbere
yabikoze. Niyo mpamvu n'umukobwa ntapfa guhubuka, ahubwo aragerageza uburyo bwose bw'ingene ashobora kugira nte kwikingira. Niyo mpamvu afata akanya ko kukwiga neza, akaraba koko uje mu buzima bwiwe ku neza, akaraba ko ku rukundo umubwira kari nyakuri. Rero iyo asanze umukunda urukundo nyakuri, mu by'ukuri nawe aragukunda bihagije, kuko aba agomba neza ko mushobora kugirane kubana. Uyu mukobwa rero ikindi uzamusangana, azokwirinda cyane mu gukora imibonano mpuzabitsina, kuko ntabwo ashaka yuko mukorana imibonano mpuzabitsina mu gihe aba abona ko atararushinga, mu gihe aba abona ko mutarabana. Ndakubwiye nti kujya guhubuka ubwa mbere bituma bimwagura mu mutwe, bigatuma uno mukobwa ashobora gufata imyanzuro myiza ubugira kabiri, bigatuma ashobora kubyitondera kugira ngo ntabandanye agwa mu bibazo ibi na biriya. So ntabwo ari bose bo kwishimira kuguma bagwa mu bibazo byo gutwara amada. Kanatsinda nababwiye nti iyo uri umwana w'umukobwa umaze gutwarira inda iwanyu, ni ibintu bimanura agaciro kawe bikomeye. Ego mugabo ntibirasobanura ko ubuzima bwawe buba burangiriye hajya, no. Ushatse ko agaciro kakugaruka, ko niwe umenya ingene uyifata, kuko n'imyifato yawe irashobora gutuma agaciro kawe gasubira kugaruka, uretse ko uba waragize warabyaye. Kuko hari abakobwa usanga iyo amaze kubyarira iwabo uca umenga birarangiye, noneho agaca yifata uko yigombeye, akaca yifata ukundi kuntu nyine, ntiyihe agaciro, akabona ko umenga ko yamaze kubyarira iwabo ararangishe. Urumva ahasigaye bya bindi byo kwibikabika ntibigihari, ahubwo ubaye umwanya wo kujya ambiance. Ntawanse yuko udashobora kujya ambiance, mugabo urashobora kugira limite, kuko hariyo abakobwa batagira limite, aca yifata nabi bihagije ngo nuko amaze kugira kubyarira muhira. No, urashobora gutekana, hanyuma Imana ikazokuzanira uwo mukwiranye. Ikindi kintu uzosangana uyu mukobwa, akenshi abasore bashima kubana n'abakobwa babyariye iwabo, ni uko baba bazi yuko uyu mukobwa abyara. Impamvu ituma bamenya ko abyara ni wa mwana yabyaye. Amaze kubyarira iwabo, umusore aza kumuresha avuga ati ni umubyeyi, kuko hari abarondera imbyaro bikanka, kuko byose n'imigabo n'imigambi y'Imana. Urashobora kurondera urubyaro mugabo ntibikunde, ariko uyu musore amaze gutumbera ujya mukobwa aba azi neza yuko yabyaye, kuko aramaze kwipima, aramaze kubyara kandi arabizi ko yabyaye. Mu ncamake aba abona yuko ari umubyeyi. Iki ni ikindi kintu gituma abasore akenshi bahurumbira bano bakobwa babyariye hehe iwabo. Ikindi uzosanga abasore akenshi batuma canke bashima gushingiranwa n'abakobwa babyariye iwabo, ni ugufata neza umugabo. Umukobwa yabyariye iwabo akenshi usanga azi gufata neza umugabo mu rugo, aba yaramurose yahahamutse. Swate biba bivanye n'ivyamubabaje mu rukundo. Kumbura umugabo wa mbere nubwo yamuteye iyo nda yaramuhakanye, nuko ubuzima ugasanga niwe yimenya buri kintu cyose, umwana yagwara niwe, byose niwe, bikaca bituma abatushe mu mutima. Niyo mpamvu niyo yamuronse arengenga urugo rwiwe, akamenya ingene arufata, kugira ngo arabe yuko yokubakana n'uyo wundi neza, urugo rugaheza rukagenda neza. Aramenya ingene afata umugabo waramufata neza, kuko aba yaramuronse yaramuhahamukiye bivanye n'ivyamubayeho mu buzima. Ikindi kintu uzosanga bano basore bahurumbira abakobwa bamaze kubyarira iwabo,
nuko aba abona yuko uno mukobwa akora cyane. Uyu mukobwa iyo mvuze gukora ni ugukora mu nzira yayo. Uyu mukobwa ubwa mbere amaze kubyarira iwabo acaca ubwenge, bwa bwenge bw'icana cana buba burangiye. Uyu mukobwa aca abona kure, uyu mukobwa aca amenya ibintu n'ibindi, kuko ubwa mbere amaze kubyara umwana aramuraba. Mu gihe umwana yagwaye niwe, mu gihe umwana ashaka gufungura niwe, byose niwe. Aho rero niko ndavuga ni mu gihe n'uwamuteye iyo nda yaranamwihakanye, kuko byose bibaho. Mugabo uyu mukobwa acaca ubwenge bikomeye, akarondera ubuzima, akamenya kurondera ubuzima icyo ari cyo. Rero iyo uri umukobwa umaze kubyarira iwanyu ukamenya kurondera ubuzima icyo ari cyo, abasore nta nkeka umusore araza akakuresha kandi mukagenda mukabana. Ibyo ni ibimenyetso akenshi abano basore bakunze gutuma bashobora kujya kurushakana n'abakobwa bamaze kubyarira iwabo. Icyanyuma ni ubwiza kuri uyu mukobwa. Umukobwa amaze kubyarira iwabo aba amaze gucika umubyeyi. Amaze gucika umubyeyi bwa bwana buca burangira, agaca asa neza. Niyo yifashe neza rero ibi bindi bintu usanga asa neza, usanga ari umukobwa w'akaranga, usanga afite ubwiza butagira uko bungana. Umusore wese yamureba akavuga ati by'ukuri uri mwiza. Umukobwa amaze kubyarira iwabo araba mwiza, iyo yifashe neza araba mwiza, kandi nta mpamvu n'imwe ihari ishobora gutuma umusore atarabyara ngo yoreka kumuresha, kuko aba abona ko ibigezo byose abifise kandi abikwijije. Izo nizo mpamvu zituma abasore akenshi bashakana n'abakobwa bamaze kubyarira iwabo. Murakoze cyane abo bananye badukurikirana. Imana ibahezagire cyane, naho gutaha. Bye bye.